Pemirsa Dewan Pengupahan Kabupaten Badung wilangin upah minimum Kabupaten UMK Badung war sekali tali selai, agengnya ni 3.500 tigang dasa kutus koma ulung dasa kutus rupiah. Parindikan inucap kewedarus parum sani kemargiang ring kantor dinas tenaga kerja miwah perindustrian di Sperinaker Badung, dawek Kurspati Roras Desember Lintang. Panincapan sane ageng nyane 6,5% saking UMK war sekali tali 24, sane sadurung nyane 3.300 blakutus tali telungatak ulu likur, 06 rupiah, anut ring arahan pemerintah pusat. Hasil parum punike selantur nyane pacang katunasang pemutus ring Bupati Badung miwah pemerintah Provinsi Bali mangde kacumpuin. Kepala Disprinaker Badung Iputu Eka Mertawan nguningayang yening penetapan UMK puniki wanta hasil rembug sarang mekatah angkaning ring Dewan Pengupahan. Panincapan 6,5% anut ring arahan Presiden Prabowo Subianto pinake usaha nincapang kasukertan para pekerja melarapan kebijakan upah minimum. Manut Eka Mertawan, panincapan UMK nenten ngawag kemargiang, nanging lintangin makata sesela. Wenten makudang-kudang parindikan sane kedadosang dasar panincapan UMK, minekadi panglimbak ekonomi daerah, wilangan pengerah wisatawan miwaswe para wisatawan punike meneng ring Badung. Satios UMK Dewan Pengupahan taler ngwilangin penerapan upah minimum sektoral kabupaten UMSK pamekasnyane majang hotel bintang 5. Ageng UMSK puniki wantah siki persen saking UMK utawi sawetara 3.506 dasa sietali telungatak ulung dasa kali, 17 rupiah. Kebijakan UMSK puniki kerancang antuk ngicenin pawawah insentif majang pekerja ring sektor premium. Antuk stateng uratiang kasidan para pengusaha. Eka Mertawan ngawawahin selanturnyane indik penerapan UMSK minap pacang kemargiang ring hotel bintang 3 miwah 4. Keputusan inucap molihang sokongan saking angkaning Dewan Pengupahan rumasuk perwakilan Asosiasi Pengusaha Serikat Pekerja miwah pemerintah daerah. Saking 13 diri anggota, wenten 17 diri sanerau sajroning rapat final inucap tur samian cumpu ring wilangan UMK miwah UMSK. Disprinaker Badung ngerencanayang pacang dikelis ngemargiang pamutus inucap. UMK Badung war sekali tali selai pacang awit kemargiang ring tanggal siki Januari war sekali tali selai. Parwate Bali Pos nguningayang.